سلاف الوبن تماشاوان هیجا ایرو 100 سالیا باجار قامشلویا پایتختا روجاوای کردستان بریان ها به 100 سالان انگو د 20 تباخا 1926 دا یکم جار ایدی هیم بینگهین یه لیکرنا باجار قامشلوی به شوی کی مدرن هاته دانین جلو را ایرو به هلکفتا 100 سالیا دامازراندن باجار قامشلوی پایتخت روجاوای کردستان شاهیه که جرسی جالی شارداری باجیر و جالی ریوبرا دورا قامشلوی دکتور جهان حسان با لپارک آزادی ته ارگانیزه کرن نها دوان کلیان دا به هزاران پیک هاته و ولاتی باجار قامشلوی جدا جدا تبل و دره کم بونه هر وسا شان دین جو حکومت و گوزیا سوریه جی او جیل و دره کم بونه و خافتن و گوتار ورن پیشکش کرن ده همان دمیدا و سترانجی ورن پیشکش کرن و که کنجی دوان دیمنان دا دیبینن لوه دره قربالغی و گرسیه که یک جار زیده هیا خلک و دره به جوش و خروش که مزن 100 سالیا باجار قامشلوی پایتخت دلان پایتخت روجاوای کردستان پیشوازی دکن و ساجی پیروزباهی نخواه برنگ و شواز جور بجور ین دولمن درد برنت نسر زمان نهاجی دایکه کش باجار قامشلو که اوجی بویا سمبولا تیکوشین و سمبولا خراگیریا جنین کرد ین کل سر آخا باجار قامشلو که اموکه پایتخت روجاوای کردستان ناستن یاد پیاما و جبو 100 سالیا دامازراندنا اوی باجار گوری بوس چیه و که دایکین شهیدان هونه چه ببیجن چه پیاما ویا پیاما ما اوی از کسی که باجار قامشلو می چیبونه مل وره بابو کالی مل ور چیبونه 100 سالیا وقت بیجه گو درباس بو از ایرو پیروز دکمش خجارا یکمینه از هیویدارم گو گاوه گوشبو قامشلو و بکده و بخوینه هاتن آویتن و هاتن پاراستن بردوام ببه ام بگین او تشتی گو وقت کفری اساس مش خوردانی ام تمام بکن همجی ام دخوازن يعني پیشروج خوش قامشلیر دخوازن پیشروج که چاوا هون پیشروج چلو بو انا في فتره مرحله ام تيده تشتاقوا درباس وقال لك زوروا بزحمتي بو ام جيان استكيج انه الهف كرني اف باجار اف بلد سوريا بقشتي قامشلو لفيدك وقت ملتي قامشلو كرد عرب سريان خريستيان هركس لفيدك جيان دك الرحكي هبش نافاد هي تاكليد نافاد هي يعني ام بيجي تاكيد جبو قوتنا ما سوكا مني قامشلو اوا جوجر بيجنا ازرا او دويدا مد آيا هوديابو وقت بيجي هيجي عمارة جهود وردابون هيجي عمارة تاوي عيني اقو بدستي خوكاراني نفسها ويسروي شاندي خرانة كرنه دورجي هاتن بلديا قامشلو ترميم جردوابو وتمييز بكن باقش بكن وقت بأساسي وي بيشكي كم ببو وقتكو اولو حاهلانين دبن ويد دركت انه كتاكيد كرجو قامشلو افسد صال شخوا قامشلو بنسد صال بحزار صال قامشلو هي ام قاوي بيش دافيجن بالريا افتشتكو انا تشيد بين مهرجان وفستيفال تيكلي وقت حمو بيك هاتي دي سلفيدر جي دقرن وقت بارك ازادي ام مناسبه يعني انتعاش كيد الدباجات دانو ستاندني دستگاه تين خويا كرن يعني قاوة كي قال كي باشا بيشروشك لغور وكدا بوي ام دخوازن و ام دبيجن ام سر نجي خواني و ام حفاظي سر قامشلوك اخوي رنگين بكن و ام وقت بيجي شب دستي ما بي ام كاربن نابو دنگي قامشلوك اخوي هين بلن بكن امي بكن هلا يا دي ازي برساجي شتاب برسم شخوا دمك و تو بشتاري حموش شاهيان دبي تو بشتاري حمود شالكيان دبي تو تم خملين خوين كردواري خملين خوين كسكو سورو زر خملا شورش روجاوي کردستان تو تم لبجنو بالا خاطی اف خمل کسکو سورو زر جبوت ته چوات هی و خودی گیرنگی که چاوی و چما تو تم خبوان رنگین جوان دخملینی اف آیا تاج کل سر من خملکی گو از افتخاری پیدکم
خملكي جو از دخوازم هر کسی رهبه و تمجي زنديبه آلامي رمزامي دبن سيوانا ويدي بحزار شهيدا مدانينه اف تشتكي نجوالا بوني هاتيه اف مجبوينا كد كريه ما خبات كريه ما برخودان كريه يعني دما دولتا فاشيست ده حياة ام دقيان قادا نوروزي دستي مدك شاندن هم جانا ام دخستن حبسا اشكنجاجي دكرن ايرو رو براحتي بسايا شهيدي ما فكروا فلسفه سروكي ما بكدا الشرفاني ما ام براحتي ام كارن في آلي زندي تم وقت بيجي خوبي بخملين هاجر جن قيس مازن بتشوك از بينم رمزك واز دخوازم تم زنديبه واجي حزدكم اجي حزدكم جبر ولو تم دناف دستي مديه يعني روجا قونك از شينكم از ويرو جينا حس يا بارچيك جيجيانا ابدا جيجيانا ما اري والله يعني از درم جباتا بمره جاهزه از دوي جباتي دي تشيدك سبرا من ما بيوتي اري والله gelek spas yadetu her hebi spas dikim bele buya awayı bu ew jî dayikên Kurdin ku rengên kesk û sur û zer bejn û bala xwe dixemilîn wisa ew jî bi van rengan ku ev her sê reng jî weke alaya şoreşa Rojavayê Kurdistanê têne naskirin û wisa jî cihê xwe di nava rûpelên dîrokên şoreşa Rojavayê de girtine wekek hûn jî dibînin çi dîmenekî xweş e îro ro li vê derê hemû pêkhateyên bajarê Qamişloyê li hevdû kom bûne û bêguman dengên Nemir Mihemed Şêxo jî خۆشی و دەوڵەمەندیەکە یەک جار زێدە li vê şahiyê barkiriye Qamişlo weke bajarê berxwedanê weke bajarê serhildanê weke paytexta Rojavayê Kurdistanê jî tê naskirin û wisan cihê xwe di nava rûpela dîrokê de girtiye sala 2004 Kurdên Rojavayê Kurdistanê li hemberî rejîma Beዕse ya şovenîst her ji vî bajarî ji lîstîgeha şehîdên 12 Adarê dest bi serhildaneke gelîrî kirin û ji xwe wê demê bîngehê rêveberiya xweseriya Rojavayê Kurdistanê hate danîn pişra jî çileya sala 2014 yekem car di tarîx û dîroka hemdem û nûjen û modern ya Kurdên Rojavayê Kurdistanê de her yekem rêveberiya xweseriya Kurdî li vî bajarî hate damezrandin hîmê wê yê bingehîn û yê sereke hate lêkirin rast e ev bajar di heyama 100 salên bihortî da rastî gelek asencan hatiye rastî gelek zehmetiyan hatiye lê her tim mîna şeirên Seydayê Cegerxwîn mîna awaz û dengê Nemir Mihemed Şêxo wisa jî xweragir maye wisa jî zindî maye û her tim wisa jî weke bajarê pêkvejiyanê her tim cihê xwe di nava rûpelên dîrokê da girtiye û îro rojî bêguman wê îkoneya xwe ku li seranserî cîhanê deng vedaye her tim bi saya lehengî û fedekariya keç û xortên wê jî parastiye em ê hîna di nava şahiyê da bigerin wê geryana me ya nava şahiya sedsaliya bajarê Qamişlo paytexta Rojavayê Kurdistanê berdewam bibe. Ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê ve û heta niha gelek kesan bi fedekarî û bi lehengtiyeke bêhempa cihê xwe di nava rûpelên şoreşê da girtine. Hemû çalakiyên ku li bajarê Qamişloyê meş û mîtîngên girseyên ku vî bajarî têne li darxistin hûn tim dibînin ku kesekî amûrek bi destê xwe hilgirtiye û tim bi wê amûrê dijene ew kiye gelo ew jî Celal e ku yek ji ketkarên bêhempayên bajarê Qamişloyê Celal îro 100 sal li ser bajarê te ra derbas dibe tu yê çi bibêjî çi hestên te ne û piştî yani piştî 100 salan tu dixwazî bajarê xwe çawa bibînî. از ساعت آوا خوش به پیشی و رحمه خودیر شهیدا بی و دوباره از قربانه قامشلو رحمه یا خودی یعنی چمش به چه حفله به و شهید به چم یعنی چی به تش یعنی چی چهر بز حاضر بمرچم یعنی چی به اتوازم خواب بگیر مد زهرم و قامشلو سر دنیا همو کی ریا و سرسالا قامشلو وشيكي كرد هبه هم قامشلو حموقا بيروز دكم وهر قامشلو هر يعني هر برده هر مسرت كبن
وام قام شو دبن حتى ام ساغبن حتى نقطة يعني نقطة خوينا مي آخر جهبي ام قام شو ام قام شو دبن وقام شو سر شعبي خدين قربانة قام شلونا وتشيكي كرد هبن قربانين قربانة شهيد هبن و بيت بيش باش جل ازوی کیش تا برسم تتحمل شالاکی اندا تو هر تم و آلاوا خال گل خراتی و تو هر تم وسد جنی گلو يعني تو قط وستانا بتجاران يعني تو وستان الناس ناكي نا والله يعني بغدي هز يعني شو مش بي يعني هز بوردر شيء هز بيتر قرم دبا يعني شاف كردكي مدكم يعني بيتر قرم دبا وتكملنا مشيدا يعني تيما مشي بغدي حمود بباهات والله بيونا المشيدا بمش بغدي نقشا جباري بي وري او اي مشي حموش عبي خل متقرين وحموش حش بسكن انها بالي بدري حموش مناسكن بغدي اهلي قام شلو كابل مناسكن تي ناس كان جبر تتحمل شالاكي اندا هي تتحمل مشان هي تتحمل كيلين خوش و نخوش لا يا راس الكيلاكا قال خديم دبركنا بردا قام شلو يعني يعني هر جهه كي هر شو محمود دبري يعني ماش جفين وحفله وشهيد واشتر بيجم واشوف حتى شو مسري كهنيه جهه باش كابنيتيفا دربيسيه وحسكي وديركي ويعني بر حدوده بر دبرم دبركنا اشتيا يعني الم سركتن ام سركتن نقوم سرنكتنا ام سركتنا بس قام لو سر شعبي مصر سريع ميا قالك اسفاد جلال تهر هبي بيروز بجاره كدن 100 ساليه باجار قامشلو كتكاري من الكتكاري من تنهج كسه كدنج ديال مهمه مكاتو ربي بسيتني بيروز بالوجي 100 ساليه پایتخت روجاوای کردستان هونه چب بيجن چب هياما ويا وجيرو شونوا هون دخازن باجار خود چاوا ببینن دسبيكي ام بجنا خطويج حمو شهيد خر وان شاء الله باجاري ما دائما كيف وشاهيه دبوكنا في مناسباها ملتي كرد حموكي كيف خوش به وان شاء الله روجي خوش سر ملتي مدورن گلک سپاس و روزن خوش وارن به گمان مادام که ام تب هفدور الوی داره کم بونه به گمان البته و روزن خوش وارن ساعتها خوش وتصاب ساعت خوش واجی خوش پیروز به وی آوایا یا راس به گمان هیویا خلق باجار قامشلوی بل کفتا 100 سالی باجر دا او کو هر تم آرامی و هر تم آشتی لسرانسری باجر و لسرانسری ولات مهم لروجاوای کردستان هم لکردستان بگشتی هم جی لسوریه بگشتی آشتی و آرامی سرور ببجله و را گل جی تف بویاتی تف بوی هلکفته لوی داره لهفدو کومبونه کردن عربن ارمنن سوریانن ترکمنون وان تمام پیکاته اندن ین کل سر و آخید جین دوان تمام پیکاتین کو بریان ها به 100 سالان بخوهدانا انیا خو و بکدجه به همپا آخو آف به هفدورا رستنو و باجار کیوسا یمینا و دوره مینا پایتخت روجاوای کردستان یه جوان و خوشک لیکرن جلو راجی به گمان سوزو پشتراستی آوانجی او کو اوه هر تم و موزاییکا چاندا به هفرجیانا گلان و هر تم و چنده پاراستی بهیلن 100 سال سر قامشلو را در باسبن قامشلو هر تم جوانه و هر تم پایتختا برخدان و سرهلدانه یا لوی باجاری گل کسان هم دوارن اکونومی هم دوارن خازایی هم دوارن جواکی و هم جی دوارن بجشتی دواره تندرستی دا تفکاریه که مزن پیشکش کرنه و ده همان دمه ده خدمته که به همپاجی پیشکشی خلک و دوره کرنه یک جوان کسان جی دکتر ممو عبدیه دکتر سلاو لوابن پیروز به 100 سالیا وی باجاری گور و جوان هونه چه ببیجن چه پیامه ویا ایرورو و جی ایرو شونوا دا خازن و چنه بالي حمدشي سباس جرو جواتي بيرا ياد الدوا 100 سالية أفاكرنا باجاري قامشلو الخلق قامشلو هريمي محمد بك هاتين خا بيروز وبمبارك دكم بيامامي بخوا دنافروكا باجاري قامشلو دا خود حويني بشاوا بي باجاري كاريبو د 100 سالية خدا د 100 سالية بهوري دا بخوشي ونخوشي خا بإيش ودرد وكل آزار خا ب سركفتن وبنكفتن خا كاريبو وابك هاتين جور بجور
وان اولن نوک هاف وان نتوين پر اول پر نتاو پر ران کاریبو هم بیز بکی پیاما ما اوگو قامشلو لسروی رولي بميني قامشلو كاربي حمي كسين جو كدا واتي دا هيا هم بيز بكي وخلكي قامشلو بيويستا هيج في هبن يعني ايرو روشنبير وسياسة مدارين كرد بارتي وسازيين سياسي وجواكي اي جواكا سيفيل كاربن گوتارکا نتندرو گوتارکا هفدو قبول کرن هفدو پجراندن گوتارکا گوکاربه دلی هر کسی وحسینه پیشکش بکن بگمان افنا وی کاربه قامشلو بپارزه پیش بخی پاقش بکی ایرو دما اف گوهرتنین چارنوسانه چه دبن اف پیشکتنین ایرو بلز تین کرن لازگین تین چه کرن اف تشتين قول سوريا الولاطي مشيد بي براستي دواري دحمي وارا دحمي بواري جياني دا سياسي بن جواكي بن لشقري بن حمي تشتبن ام كاربن ايرو بيامك ميان رو بيان يا بحسينر يك سفك بيامك خويا وزلال ام كاربن بيشكش بكن وقامشلو ببي نمونيك جباجارين سورياي كاربن الفيدي حمد شوي دامزراندن جبرجو جروجا قامشتو هاتي دامزراندن نكسكي تاني دامزرانديا ونا نتواكي باش دار بوتيدا بحمي كاري هاف باش ببشداريا حمي بيك هاتيان قامشلو ايرو غايا في بدوي زنجيني ودولة منديا خوا جخوا برنجا قامشلو او برنجيجي دولة منديكا او دولة منديكا شانديا اوش دولة باجاروانية كبراسي ام دخوازن في باجاروانية بلا بكن وام دبيجن جخلكي قامشلو را اگر ام ايرو دقمية كيدنا اف قمياما هركس تيدا بيويستا هاجي هبي بيويستا كاربي تشتين خراب نكي داقو ام اف نخشيا رنجين واف كفالا زيرين هاتيه تشيكر ام كاربن بباريزن وجهه سربلندي وشانازي بو متبابي قامشلو هيلينا باجاروانيه قامشلو باجار افينو اشتيه فيام اوا جو ام كاربن اشتي وافيني دناف خلقي ويدا شيبكن هنجي ام دكارن بيجا ري خوشيكن اواهي خوشيكن باجار خوشيكن بري حمدشتي مروفين ما دبورن شيكرن انسان ما دبي نارين خوش دبي كسين ما بيرو بوچونين باجارواني بپجرینن دا ام کاربن ایدی خوشی بپجرینن و جیرانی خوشی بپجرینن هنگی ام دکارن قامشلو و شاد و بختور بی لك سواش بوده دكتور مامو عبدي كوتاجي دواره تندرستي دا وهم جي دواره جدا جدا دا دواره روشنبيريا كردي داجي كوتا كارو خباتا كي به هم باش بو جواكا خوش بو گيال خو پیشکش کری سپاس بو ودا سپاس بو وجي بهيفيا روجنا خوش وقش سپاس هر هبن بلا بويا ويا يا راست قامشلو بويها بدرتنا خويا جواكي جي هنا جي خورتر دبا هر یک د آلیه خدا هر یک د میدان خدا هر یک د قادو هر یک د گورپان خدا به گمان خدمتن به همپا پیشکشت که جبر و چنده گاوا کومرو وانا توانجی کمیسر هفدو بکه به گمان ایروجی ام قامشلو که گرتیو ایرو ام قامشلو که جوان ببینن کو وسا به بدوی و به دیزاین و به فرمولاسیون خواص صد سالیا خو تجدید که و ایدی پیشوازی لسدو یک سالی خوشی دکه. بله تماشاوان هیجا گلک میوان جی جباجارن جدا جدا این روجاوای کردستان هاتنه و اوجی تولی شاهیه ست سالیه باجار قامش لیبونه هنک میوان جی همشهری من جکوبانه هاتنه برس شهناز اوجی جکوبانه هاتیه هون ایرو جکوبانه هاتنه جکوبانه حتی و داره جبو ست سالیا اوی باجاری هونه چه ببیجن؟ ام دبي مرحبا جوارا جقال قامش لورا ام هيرو سبا ست ساليا قامش لو برخادانا جي برخادانه قامش لو پایتخت روجاوایا ام هیرو جکوبانی ده هاتنه
لسر في شایی ورن هاتن في داره جبو في شایی ام هاتنا قامشلو ام هیرو کیف خاشن ام وزارو که خام هیرو گی هاتنا في داره جبو 100 سالی قامشلو ام دبین بار روجا ام گل قامشلو گل روجاوا گشکی پیروز کن gelek ispat cara kedin hûn ji Kobanê ta bi Qamişloyê bi xêr hatine şahiya sedsaliya damezrandina bajarê Qamişlo ew jî bi wî awayî ku bêguman hene kes jî ji Kobanê ji Efrînê ji Dêrikê ji Hesekê û ji bajarên cuda cuda yên Rojavayê Kurdistanê tev hatine û ew jî li vê derê li bajarê Qamişloyê kombine ya rast Kurd û sane hem dikêliyên xweş da hem dikêliyên xweş û hem jî dikêliyên nexweş da bi hevgirtina xwe û bi lihevkombûn û lihevcivîna xwe bû ya wayî hestên xwe bi hevdûra tînin ser ziman û derdibirin. Bêguman şahî bi vî awayî bi rêva diçe gelek kes bi hevdûra li vê derê kom bûne û tev bi hevûdin re sedemîn salvegera damezrandina bajî pîroz dikin pêşwazî dikin niha jî yek ji kesayetên pêşengên vî bajarî yek ji kesayetên welatparêz ku ji destpêke ve û heta niha tevkariyeke bêhempa û tevkariyeke mezin li şoreşa Kurdistanê pêşkeşîdê birêz Abdulkerîm Saroxan e spas dikim ji bo vê derfetê û her hebin îro 100 sal li ser damezrandina vî bajarî re derbas dibin hûn ê çi bibêjin çi peyama we ye îro شخوا دەستپێکی ئەم 100 ساڵیە ئاواکردنا باژارێ قامشلو هەموو گەلێ خۆ پیرۆز دکن بتایبەت لە ماڵباتێ شەهیدایەک و بحەزارە شەهیددان هاتاکو و ناسنامە قامشلو گەهاندن جیهانێ تەواهی ji bo wêyekê jî ev 100 saliya hame ji bo me tiştekî pir giring ku bingehek avakirina nasnameya welatekî dan nîşandan têde nasnameya kesayetên Kurd û gelê Kurdê ku têde jiyan dike gelê Sûryan û Ermen û Aşûrê ku têde jiyan dikin gelê Ereb bi hemû beşê xwe qebîle û eşîr û mezhebê xwe têde jiyan dikin bê olê xwe êzîdî nasname olîya cida divir de ku jiyan dikin evêna li cema tiştekî pir balkêş da diyarkirin ku karî bûn bi hev re di serdama ku nakokî di asta xwe ya herî jor debûn di nav gela û netewa de lê Qamişlo hevgirtinekî pir cuda jiyanekî hevbeş bi hevdûre jiyan kirin rêveberiyekî xweser bi hevdûre dan ava kirin di bin prensîbên netewa demokratîk ku karibin parastina hev êdî divê dirê dibikin evêna ji çanda gela ya xwezayiya ku bi hev re jiyan kirine xwezayî ku Xwedê Teala gel û lodan û ji wesîqa Medîneya ku Yehûdî û Musilman û müşrik û Xristiyan bi hev re jiyan kirin di nava Medînê de li vir jî ji bo me bû bingehek mekarî bû ji wê mesajekî bigirin û em mesajekî jî bidine cîhanê tevahî hêviyê me ku Qamişlo wê bibe nasnameya Sûriya giştî mozayiyekî pir cida ku hemû gel tê de vîringî jî wê were diyar kirin êdî wek niha jî ku hate diyar kirin dengê naqûsa kenîse wextê gol Qamişlo tê diyar kirin azana خطیب و امام وقتی کوته دیار کردن قولین ازدیا وقتی کوتین گوتن سلاوین روز باش و صباح الخير و صبح و بخیر به و بریخ صفر و کوته دیار کردن اوانا همو زمان جداد و قامشلو دنش بروی که ام قامشلو خو پر سر بلند و برزن امی قامشلو امش بومه وک پایتخت کی کردی دی جهان کردی ده دیار کردن قلنه ویجی پر گرینگ هاد دانی خوینا هزار شهید بون به هزار جی بریندار قلنه وی هادا ایرو جی با آزادیم جیان دکن و هیویه ما هنا پیشرو جاما daha بهتر ما فی گلا ناسنامه گلا زمان گلا سربست و آزاد بن و به هر جی کاربن به واجو یکی نو دست بکن اشخاص خازم بالا بکشتم سرویه که سال 2014 تجی یکم جار جه خود ساز کردن ریوبریا خاصر دوارگرد جیر و شما واکم تبزانن لسوریه گوهرتن و پیشکفتن نو چه دبن اف سیستم کو همو گل دور بر خو کوم کرن و د سوریا نو دا د شوی کی چاوا فرمولاسیونا خوار بگیره شخوی افنا بالکش هر کسی رجی دیار بکو ما 2014 ریوبریا خسر دامزراندن به هفگرتنا گل کرد و عرب و سوریان مداد دیار کرن و ریوبریک ما چکر حتی آستا کی هات مشاندن و پر باش لپیش کرد جنها شون ده ایدی استراتژیک نو
پیواژویەکی نو دیسە بە هەورە دەهندروێ ناسنامەیە سووریا گشتی گۆکاربێ هەر کەسی هەمبێز بکێ و هەر کەسی ناس بکێ پێناسایە خۆیان وەکە نەتە و ئۆل وێ بدە وەرێ ناسکردن ji bo wê yekê em ê kevirê yekem ê ku avakirina vê jiyanê destpêka pêvajoya nû em dideynin û em ê serwê jî dewam bikin. Êdî dixwazin û kar û xebat ji bo wê tê kirin di pêşeroja Sûrî de عملیا اندیماج انتگراسیون یا کوته چکرین جواکا آشتی و دموکراسیا کوته آوا کرنج بو کرده بگشتی ده همو ولاتین کرده ده جان دکن ولاتی و دولت کودا گرکر بون سروینا چارەسەریya wê gotê dîtin. Çarەseriya nihaya ku tê diyar kirin êdî nasnameyekî bi rûmet ji bo hemû gela. Sûriyekî her kesî ne Sûriya Arabaya, Sûriya Kurdaya, Sûriya Suryanaya, Sûriya Ermenaya, Sûriya her kesiya. Sûrî ku her kesî dixwar nava xwe de hembêstî. Ji bo wê em karekî nû dikin û em ê tekoşînekî pir di astekî jor de vêna jî bidirmeşandin û bi hestekî pir cuda bi hêzekî ku berxwedaniyekî 14-15 sal derbas kirin berxwedaniyekî nû em ê êdî wênakê bi gavê nû em ê vê bidine pêş heta ku em bigihêjin ku Sûriyekî aram û demokras were ava kirin. بله gelekî spas bû te bi rêza Abdulkerim Sarûxan ku hûn jî yek ji damezjînerên sîstema rêveberiya Xwestiya Rojavayê Kurdistan gelekî her biş. Belê bi wî awayî be ew jî peyama yek ji damezjînerên sîstema rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê bi ku taybetî jî sedsaliya bajarê Qamişloyê de ku Qamişlo him weke paytexta Rojavayê Kurdistanê him weke paytexta rêveberiya Xweser de hatiye naskirin piştrasî û têkezî li ser wê yekê kir ku ew ê bi şêweyekî وکهف ایدی تفکاری د آواکرنا سوریه که دموکراتیک دا بکنو و بویا وای و سیستم ریوبریا خسر د چارچوبه ریکفتنا 29 چله دا به شواز ایتی دموکراتیک و د چارچوبه خالن انتگراسیون دموکراتیک دا لجل سازین حکومت دمکیا سوریه حکومت و گوزیا سوریه بیت انتگراترن بله تماشاوان هیجاد دایکین کردجی به پرفورمانس و انرژی که خورد و یک جار زیده جه خود پیروزباهی باجار قامش لیده گرتنه نهاج یک جدایکین مال جلمه پیروز و یاده اگر اشتا بپرسم تشتا هری خوش ده قامش لیده چیه توی چه ببیجی؟ براسي ام بيننا قامش له بيروز كن المعلومات الشهيده براسي شويه قامش له ديروكا كي كبنه ديروكا هي قامش له كافيني يعني ام ديروكا كبنه ام قالك بيشاد هون وديروكا ما قالك ايش و تشيك جستانديه ووك انا دبيجي باجاري افيني وبراسي جبتوكاني حيان هامت قامش له دي بهرتي قالك قامش له يعني چلو جالي ملتي خوا جالي فداكاري جالي فداكاريه جالي جواكيه ايش خوا محمد تشتغل بله 100 سال در باسبن به گمان دوان 100 سالان دا گله کلین خوشی رودانه گله کلین نخوشی رودانه پشتی 100 سالان هون دخوازن چه تشتی نول قامش لوارن زیده کرن چه هیوین و هنه چه خاصه که ویش بو پیش روژه براسي خواسته كما آرامی به و يعني تشن نهدي قامش لو تشي ببن آباكرنا نه آرامی کی نه سرکفتنک نه بله تماشاوان هیجا دناوا شاهی و دیلان اندا بوی آوایی 100 سالیا باجار قامشلویل پارک آزادی ته پیروزکرین هاجی دو کچین جوان ین باجار قامشلویا و جلی گلمنن کوان جی حرد یان جی جلو برگن کردیل برخاکرن دست به کم ناوی وان اسبکن بریتان شناوی که خوش ناوی ته نازلین اون حرد صفه چنده نه ام ايش شانه تو ايش شيتو از جي ايش شامه واج صفا يكيف وحتى نها ونهرتن بزمان كردي دخول چند حج زمان كردي تكن يعني هون قال لك زمان كردي حس كن قال لك حج زمان كردي ام قال لك يجي حز تكن توجي وسا قال لك حج زمان كردي تكي بله باشا كا هنا ايرو جبو قامشلو چه ببيجي ام سرسالا قامشلو ام ايرو بيروز تكن ام قامشلو باجاري ما ام قال لك حج باجاري خود كن ويتو هر بيجي هون هر هبنتو از جي سرساليا قامشلو بيروز تكن باشا دما كون مزن ببن ودخازن چه بخوينن ودخازن جبو باجار قامشلو خدمتك شاو بكن
ام تخرج ببن جامعة ام ببن دكتورة. خازن ببن دكتور جبوكو هن خزمتا خلقي خابكن خزمتا خلقي باجار قامش ليتو اجي خازن ببن بجيش. سپاس من هر دو جی هر هبن هر دو جی دو کچین جوان دو کچکوکن خوشکوک و شیرینوکن باجار قام شلوی بون و که کون تبد زانن افسر 15 سالانه هم لبی باجاری و هم لسرانسری باجار نافچه گند و گندکن روجاوای کردستانه زاروکن کرد پروسس خویا پروردهی به زمان کردی دیمش برای چنده وان هر دو کچین جوان و خوشکوک و شیرینوک وان جیو ساسن خوان سر زمان و او به پروردهی به زمان کردی گلکی سر بلندن تو پیرکا وان هر دو زاروکانی هر دو نوی انتنه چه ناوین وان خوشن چه به کردیه که شیرین چه به کردیه که خوش داخون دنگ دکن باشه یاده هونه ایرو جبو 100 سالیا وی باجاری چه ببیجن چه ببیجن بقامش لوکا اوینه پیروز دکن لی 100 سالیا قامش لهم شهيدة والكاركرة والقريلة بيروز دكن قامش لوكا فيني قامش لوكا حتى جمورة يعني عمل ورخو بدنت قامش لو دا امتلكا قامش لو ناكن قامش لوكا ما إن شاء الله وصلت الساعة باش شاده وكيكو ام تبزانن سال 2014 هان لقامش لو سرهلدانك پیک هات کلیه نوی سرهلدان تشتکل بیرا تتین خود سرهلدان بو اشکو فرمان مرابو ما ازارم اتشویش محمودش بیرامته تشتكي يعني زحمة شي بود فقدر هذا وعطانا هم زحمتية دكشينا ان شاء الله خدت على ايروبي بكي خوشي وبكي ازادي ان شاء الله تدا ازادي وخوشي وسر بلنداي تدا بعيشن هناك عربي تبليد به قالك اسفاس هر هبي بيروز بجارة كدن او جي بوي اواي بو او جي دايكن قام شلوينه هستو بيرو بوچونين خو يم ببونيا 100 ساليا آواکرنا باجر آنین اثر زمان به گمان هیوین توان امیدو داخازن توان جی اون دوی چارچوبه دانکو آرامی و آشتیل باجر سرور ببن بله قامش لوشخا وکه باجر روشنبیر و وکه باجر نویسکاران جی ده ناس کرن روشنبیرین وی باجاری همو کیلی و گوهرتن و پیشاتن که اف باجر تیرا درباس به پینوسا خواه به لینوسا خواه یک بیک به بلگه کرنه و وکه میراسه که دولمند جدیرو کرا به گمان او یک رادست کرنه و لدو خواه هیلانه نها جی یک جی کسایت دیارین باجار ین قامشلوی و یک جی روشنبیرین وی باجاری ما مستعبود مخصو اول جلمه دم باش ماموسه سپاس کم جبو و درفته ایرو جبو 100 سالیا وی باجاری هونه چه ببیجن چه پیاما و هیا دسری ده پشتی 100 سالی از وی باجاری لحمی گلین گل باجار قامتو جانت کن الوان پیروز دکم بو ایوی می گو سالن پیش سبروجا وی باجاری ده هین وقت چوا گو ایران وی بخشی آزادی خوش و گشت و بکیف و خوشی شاهی ام وی شاهی لدار دخم به دوره همه روزن بازار قامشلو بگشتی روز آوای کردستان سوریه بگشتی گولو به بجی خوشی دل شادیه جه سال هفته هذا از بازار قامشلو یعنی نزی 47 سالم از وی بازاری دجیم دوی بازاری دیم قال کل ایش برین بیار مدیتن يعني سيداي جگر خوين ده حشتي وشارا ده 2004 سله دانا باجار قامشتو ما بيرجيان كير الشهيد مونا الشيخ معشوق خزنوي مجيان كير حتى بير اب الوزيا گو سوري شورش گو دس بكر رجاوي كردستان جي ام دناف ده جان كن حتى في قاوي ما قالك بير ديتن يعني يك جوان بيرين اي بايش وبكل برين گوناج بير كرين بیارا باجار قامشلو بگو از سر حاضر بوم نهال بر چاوی منولو البر چاوی خدمم متینم چاوا اوقاس لاش دندره ترمبیلا ده چاوا افقاس بریندار افقاس خرابون يعني نانج بیر کرن حرسان امينا بيرتينن
ام بهيفيني جو روج سبر روجيده او كله ايش وبيرينو بيجري جو بسري ملتي مهاتن دفي باجاري بهم بكاتي خو بكردي خو عربي خو سرياني خو ارمني خو ايزيدي خو بهم اولي خو جو جيانك خو جيانك آرام جيانك هر کس ما في خود هندري في ولاتي ببينه وقال قامشلو وقت شاول چاندا خو خدي درد كوي لزمان خو خدي درد كوي او چاندو او هنر او زمان دستورك سوري رنگك قانوني دندري دستور سوري دجي جي بگره گو ما في گليجي وقت چاوا کت کریه به هزار شهیدان ایرو گورستان ما ام وقتان عادلی سارخان ایرو سر هزار شهیدی ريه او كاد او خباطه ما ام تكوشينه كي بكن حتى دا يقو اما في خو يقو رواقو وقجم ام قال كرد چه ما في مايو چه اركه ما يجبو في ولاتي ام حدك بهدور بيك بينن و سبروجك خوش بو في ولاتي مال جلك سپاس و تمام صعب و مخصوص زور سپاسكم جبو في درفت او جبو اوي پیام نویسکار و روشنبیرن کرجی ببونیا 100 سالیا باجار قامشلوه او جي بفي اوای او جي وسه تيجي بخاصبات الشيك بيجي بهاي ما اجبو 100 ساليه قامشلو شي هذا والله يجبو 100 ساليه قامشلو ام ديفيجن 100 ساليه ام ككرد عرب ام بهبر جيان دكن ام حمد دستكن ام يكن تفرقه وجدايد نقبامه وعرب عادتنا يوم حمي يكن وديسام ديجن بيروز شرباني انت جلو برجن شربانا اجلي برخاكنا سوزا و جيرو شومبا ويجبو قالي وتشبع سوزا ما بشتغريا قالي خم دغرن ومشتا انا بردن وديسا جام ديجن دمري خانت وديسا جام ديجن 100 ساليه قامشلو بيروز دكن وبيجي ازادي وسركتن يا قالي كردا سفاز هر هبي او جي شربان اكي باجار قامشلوه او جي بوي اوي هستين قانين سر زمان دهمان دمدا جارت يدنج بو جل قامشلوه او سوز کو حتى داويه او جي باجار خو بپاريزن و او جي حتى داويه جي آشتی و آرامی وی باجاری هر تم پاراسی بهیلن. بله تماشاوانین هیجا ایدی هنرمندن کرجی درکتن سر دکه و اوجی برهم و سترانین خواه پیشکش کل به درجی دیلانین کردواری و دیلانین خلق یعنی و دوره پیکاتین و دوره تنه گرندن نهاجی هنک زاروکین شیرینوک و خشکوک گرمنه اکی جلو برگین یه پگل خواه کرنه که تویش بو یه پگه تویش بو قامشلو چه ببیجی؟ تو چند حش قامشلو؟ قال لك حش قامشلو كم قامشلو چی کامه و قال لك خوش كيف ما قال لك جرته ملته ما قامشلو تو قال لك حش قامشلو تكي ناوته چیه؟ ناویم دمهاته دمهات چه ناوته خوشه دما چما تا جل خواه کرنه اش بو ایرو بو مظلوم عبدي بو شريفو تا جل ایروش بو فرماندار مظلوم عبدی لبر خواه کنه تو ده چی مدرسه سپه چنده؟ از یه شامه تو به زمان کردی دخونی؟ تو قال لك حج زمان كردي دما كنت مازن ببي تتخازي ببي ماموستا يام ببي دكتور يام ببي چه ببي دكتور شما انو خوش تبي دكتور شبو كنت خدمتها قال لي خابك وشبو كنت خلق قامش لوين خوش كنت وين درمان بكي قال لك اسمع زمهات كان بيتا چي خوشكو لارا تسبه چنده هه اسيا تايرو جلو برگی خواه کردی خواه کرنه و تاتیه شاهی قامشلو تو حج جلو برگی کردید که چما تا جل خواه کرنه ملت کردی من کاتیش به قامشلو چه ببیشی تو حج قامشلو کی گله کی باشه تا گوت سفه چاره ناسه سفه سی باشه دما گوت مزن ببید تخاصی ببید چه ماموستا تخاصی ببید ماموستا زمان کردی دا کو زاروکن کرد به زمان کردی پرورده گله کی سپاس بله تماشاوانین هیجا وی آوایی بو مجی گشتک دنابا بشدار بوین پیروزباهیات 100 سالیا باجار قامشلو دا پیکانی بگشتی پیام و داخاز و هلوسن کو درکتن پی زلال بو او کو آشتی و آرامی لوی باجاری سرور ببه تمام پیکاتین کل وی باجاری دیجین بچان kültür و taybetmendiyen xava bikarbin binava welatekî azad û xweser da bijî niha jî li ber van stranên kurdewariyên hunermendên Kurd şandeyekî hunermendên Kurd ku ji diasporayê ji Ewropayê hatibû gelê me li ber van stranan jî
دیلانên ciwan digerîne bi vîya wê bû carekê din em jî dibêjin sedsaliya bajarê Qamişloyê pîroz be spas ku we li me temaşe kir bila rojên we hemû cejn û şahî û xweşî bûn hûn ji kul û keder û keseran dûr bijîn di nava jîn û jiyaneke hêmin aram serbixwe û azad de bijîn pîroz be sedsaliya bajarê Qamişloyê bi xatirê we.